Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilongi khubor bamda kasni. Kasni kabalai ya ka municipal jung ka arturik naitung arjar absan hakan dailat baglas jangbiang ban khan rakot ya ki bamdan kot don sla bala ai daktanan municipal. Ha kajing kendang la sakhi ba upait sadhai ya kinong di madan ban budin halor kajing bamdan COV wat katnat municipal bat ki officer kra hiar ban check ye ki COV ki nong shong di madan hasilinter ka khandailat mentala lai sngi kanthi bat batharu ba ki nong shong di jingdi madan ki de ban kanria no shaka jaka bala pankre da ka sarkar ha kamala ka bahalor jong muda Henry hagabakut habrandi no ki officer namar ka jingsha len share da ki kantin skin ba live hujan ki kanthai nong di madan kim salia ka kantin ban kren to men namar ki shimbet kere ka kam kamai jakpo jangki hagawi kaliang na kabenta ki nong tration rang jang katnan municipally le la sha kantha hadu ki clench ing ban snap om kwa shu war ka president ki kanhun nong di madan kala kenther yu menteri katnan social welfare uba pol lingdo namar ba utuklar ya katnat bamdei jong u ya katnat muda dei jong usnyao bhalang dhar ka kong bi pertu ka kenther yu ba pol lingdo hana ba ka sarkar kan ai pisa 8,000 shipho 1,000 nesan 1,000 le ayu kata ka pisa dangla ka bayo shispa tingka banya ka 1,000 upor Ayo pal kata ka bang ang banhay ang hajar ini ay kini bapli ang hajar ay kutisya marna kusialan na kita mas rasul benay kan mo benay ini lai san benay wan tindi ketinggian ni bapli ki ang hajar bilang manda la koi ta banwa ki jono bayu ang hajar ya kita ada lihat cish ngat tengah pok pinga balik ni ngat tengah pok nado kato kasi bayaki ang imani kidang ang balay kaji ayu kumni kibon ketulis baki ang ipen yang melelei mar kidai ki municipal ngap ni saya ki kidai ki municipal mar cari jong pir kidan na municipal taki ang hoaj kidan nang ang melelei de mar kanir ki jingla jang hule kadai jingyap nong yakihi mar ki tulis bapli an mo pa madan kiyo ki mar ki basi pau arpo tengkana madan kiyo ka bam ka baklut kiyo na madan lano kinwan steng mit kinyo hotel hae mano hotel ban pli ki steng mit ka ba kiyo na madan wala da kisubo mentak bam kado ka ba kiset kumur ija ta yo ong kila ban bam ija ba di jur dai kiyo mar kani rupam ong jong pol ba wit kinong di madan banwan di turism kato kala bakla sikul angno ka area kadai ka bamdan turis banwan barak kawai ke store Shillong kidan ki turis barak kawai store Shillong dan nong di madan kamdan tanghang ning popis bajar keleng sodang casora cai kidan tagi nong di madan ro nong kim dan baran banwai ada kedukan ro
long kajing ang jong UM kala laba kala malarangin don di madan don di turis bayar kan ni umi uksur dan nama tang teng ki kang nang di madan ki kuman yaman sono baka kenja ang dek namar ba ukwa jing mentoy la di simet namar asnan si teng gade gatem jong u tang kata ka bai kinong mau premix sinong jong bukan nang ni balai tang ya di konsumsi la jong ru ibaduk di buan ke bawan hang ni kumla ban bisyari kita tengi lagi bamdai ke jamuli tela kita pai kan khanh mo namar ba ida ni we ikong wong ladang ajok mangangan ya da ayo nang di madan ke jimuri juga to balai kurang matagan tendo mentale ayo na mentajeng ki namle yai ukudang pemban yaki namar ba da penilai sa katakalan turus kan kadam nang di madan hang ni turus menanongwan kin her be direct sa sora kin her sa sano di badan ke ayo Tokong gawe jikli.